Mu gihe urugamba hagati y'Uburusiya na Ukraine rukomeje ndetse hakaba hari n'ubwoba bw'uko intambara ishobora kurenga igaruriro ikaba yakwadukira ibindi bihugu bitandukanye bituranye na Ukraine byo muri Otan, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zajyanye ingabo nyinshi cyane mu Burayi zitegura kuba zarwana n'Uburusiya. By'umwihariko muri izo ngabo zoherejwe mu Burayi harimo umutwe w'abakomando badasanzwe bo muri Romania biteguye gusimbukira muri Ukraine mu gihe ibintu byaba bidogereye. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje yuko abasirikare bakuru b'Uburusiya baherutse kuganira ku ngingo y'ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi. Abakomando b'Amerika badasanzwe barwanya intambara zikomakomeye ubu ngubu bari hafi ya Ukraine baryamiye amajanja. Reka natwe tubahe ikaze kuri Gentil Gedeon Official turebere hamwe ibijyanye n'iyi nkuru. Urabyutse usanze telefone yawe yangiritse kubw'impanuka cyangwa yihagaritse gukora, ubonye ukuntu umunsi wawe uhise ugenda nabi wose uko wakabaye, bitesha umutwe byo kanyagwa. Noneho rero kubera n'ubwira ukaba urihuse no kuri babakanishi bacyatsa aho kukuruhura uwo mutwaro ngo bayigukorere bakayihuhura burundu, mbega ibyago. Nyamara iyo ubimenya wari kuba wihuse werekeza muri Kigali Airport hakiri kare, telefone yawe bakayigusubiza ari urwembe. Kigali Airport niba kabuhariwe mu gukora telefone za iPhone zangiritse, bisubiremo zangiritse rwose. Ni nabo bacuruza screen za original na battery zirambye umuriro. Si ibyo gusa, banafite ibirahure bya telefone bya waterproof birinda kwinjirwamo n'amazi. Mbabwira ikigo Kigali Aptech iri mu kazi kose. Wowe hagarara kwa makuza witegereze hakurya yawe gatoya mu nyubako y'epfo ya parking ya Beka. Urabona icyapa kikwihamagarira cyangwa se ubahamagare kuri 0784 Ikaze muri Kigali Airport. Abakomando b'intoranywa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje imyitozo idasanzwe hafi y'umupaka wa Ukraine ndetse ngo baryamiye amajanja ku buryo isaha n'isaha mu gihe ibintu byahinduka bahita binjira mu rugamba bahanganye n'ingabo z'Uburusiya. Abakomando b'Amerika bashyizwe hafi ya Ukraine. Abakomando b'Amerika bashyizwe hafi ya Ukraine nabo muri diviziyo y'101 barwanira mu kirere, biteguye yuko mu gihe hari ubutaka na butoya bwa Otan bwabo bukozweho na gato bahita bambarira urugamba nk'uko abakomando babo babitangarije ibinyamakuru bya CBS News. Aba bayobozi b'ingabo bavuze yuko nta kujijinganya kuriho na guto mu gihe amakimbirane muri Ukraine azaba atangiye kwadukira ibice byari byo byose byo muri Otan. CBS News ivuga yuko abakomando b'intoranywa bari gukorera imyitozo yabo y'intambara mu gihugu cya Romania cyegeranye neza n'imipaka ya Ukraine, ahari intambara ikomeye hagati y'Uburusiya na Ukraine igashyikirwa n'uburengerazuba bw'isi. Abayoboye uyu mutwe w'abakomando badasanzwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaza yuko bari kwitoza neza uburyo bwo kwinjira muri Ukraine mu gihe imirwano yakara cyangwa se igihe Otan yaba igabweho igitero. Ntibiratangazwa neza igihe ibyo bizabera, ariko ngo isaha n'isaha bishobora kubaho. Nibwo bwa mbere umutwe nk'uyu nguyu w'abasirikare kabuhariwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyizwe ku mugabane w'Uburayi kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira. Ubundi basanzwe bitabazwa ahantu hari urugamba rudasanzwe, hamwe Amerika ibikeneye kurengera igitinyiro cyayo n'ubusugire bwa Otan. Komanda wungirije muri diviziyo witwa Brigadier General John Rubas aganira na CBS News yagize ati, turiteguye kurinda buri gashitu kose k'ubutaka bwa Otan. Muri Romania aba bakomando badasanzwe bari kuhakorera imyitozo yo ku butaka no mu kirere nk'uko bitangazwa na Colonel Edwin Mathidnes, komanda wa brigade ya kabiri ya combat team. Avuga yuko umutwe we ari wo uzi neza iby'intambara ya Ukraine ndetse wanayiteguye bihambaye. Uyu yemeza yuko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zicungira hafi cyane ingabo z'Uburusiya ubwo zarimo zikusanya zitegura gutera Ukraine. Amakuru avuga yuko abakomando bagera ku 4700 b'Amerika bavuye mu mutwe wa 101 First Airborne baturutse mu bindiro bya Fort Campbell, Kentucky, ari boherejwe mu Burayi. Otan ntabwo yahwemye kuvuga yuko itari mu makimbirane yo muri Ukraine ndetse itazanoherezayo ingabo.
mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ariko uyu mwaka umunyamabanga mukuru wa Otan bwana Jens Stoltenberg yatangaje yuko Otan ishaka kongera umubare w'ingabo ziryamiye amajanja ukava ku ngabo 40,000 ukagera ku ngabo 300,000. Uyu mutwe w'abakomando b'abanyamerika b'intoranywa wa the 101st Airborne Division uzwi nanone ku izina rya Screaming Eagles ufite amateka yihariye cyane, by'umwihariko ariko warwanye mu rugamba karundura rwakoreshejwemo ingabo nyinshi cyane n'ibikoresho by'intambara, rufatwa nk'urwashyize iherezo ku ntambara ya kabiri y'isi. Ni urugamba duherutse kubagezaho mu biganiro byacu rwitwa D-Day Landings cyangwa se Abakomando de Normandie rwo mu 1944. Wanarwanye kandi mu rugamba rwiswe rwa Bulge cyangwa se Bulge, aho abakomando babo bari bagoswe ariko bakabasha kuhikura gitwari. Uretse aho kandi uyu mutwe warwanye mu ntambara zitandukanye nk'iya Vietnam, iya Iraq na Afghanistan. Mu yandi makuru avuga ku rugamba Uburusiya bukomeje guhangana na Ukraine ifashijwe n'uburengerazuba bw'isi bukomeze kurinda ubusugire bwayo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gutangaza yuko abakuru b'ingabo bo mu Burusiya ngo baganire ku ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi muri Ukraine. Ikinyamakuru CBS News cyatangaje yuko abasirikare bo ku rwego rwo hejuru mu Burusiya mu kwezi gushize baganire ku kuntu n'igihe bashobora gukoresha intwaro kirimbuzi mu rugamba rwo muri Ukraine, nk'uko abategetsi babiri bo muri Amerika babibwiye CBS News. Iki kinyamakuru birumvikana ko cyegamiye ku burengerazuba bw'isi, cyavuze yuko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin nawe ubwe ngo ari muri ibyo biganiro. Ikinyamakuru cya BBC nacyo gikorana bya hafi na CBS byose bikegamira ku burengerazuba bw'isi nibyo hafi n'abanyamerika n'abongereza byatangaje ko mezi make ashize ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House byatangaje ko bikomeje kurushaho guhangayikishwa no kuba intwaro kirimbuzi zishobora gukoreshwa ahangaha muri Ukraine. Ariko byashimangiwe yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kimenyetso yabonye cy'uko Uburusiya burimo kwitegura gukoresha izo ntwaro. Ibyo bihuye n'ibyo mbere amasesengura y'ubutasi bwo mu Burayi, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje yuko Uburusiya butarimura intwaro kirimbuzi zabwo. Dmitry Peskov ni umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Kremlin yashinje uburengerazuba bw'isi gushyushya iyi ngingo ku bushake, nubwo igihe ibyo biganiro byo ku rwego rwo hejuru byo hagati mu kwezi kwa 10 byabereye ngo gifite ikintu gisobanuye. Mu mpera z'ukwezi kwa 9 Perezida Putin nibwo yari yakajije imvugo ye ku ntwaro kirimbuzi no kwibasira uburengerazuba bw'isi. Yavuze yuko Uburusiya buzakoresha ubushobozi n'ububasha bwose bafite mu kurinda Uburusiya burimo n'ubutaka bwo muri Ukraine buherutse kuba ubwo Uburusiya binyuze muri referendum yakozwe n'abaturage. Icyo gihe Putin yavuze ko nta mikino irimo, maze ashinja uburengerazuba bw'isi gukangisha intwaro kirimbuzi. Yagaragaje yuko intwaro z'Uburusiya zigezweho kurusha intwaro izo arizo zose z'ibihugu byo mu muryango w'ubufatanye bwa gisirikare no gutabarana wa Otan. Asubiza ku makuru yo mu bitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko Uburusiya bwaganire ku gukoresha intwaro kirimbuzi, Bwana John Kirby, umuvugizi wa White House ku ngingo zijyanye n'umutekano w'igihugu, yaragize ati muri aya mezi ashize dukomeje kurushaho guhangayikishwa nuko bishoboka yuko zakoreshwa. Muri iyi minsi urugamba rurakomeye cyane mu bice bitandukanye bya Ukraine. Uburusiya bwashinje Ukraine gutegura gukoresha bombe y'umwanda iriho ibisasu by'umara kirimbuzi. Icyo gisasu ngo ni Ukraine yagitera hanyuma ikabyegeka ku Burusiya kugira ngo baburwanye bivuye inyuma ku kigero kirushijeho. Hakomeje iperereza kuri ibirego by'Uburusiya ku mirongo y'urugamba, kandi by'umwihariko muri Kherson niho urugamba rukomeye cyane, aho bivugwa yuko Ukraine isumbirije Uburusiya, ariko nabwo bukaba buri gutegura urugamba rudasanzwe rurimo no guhungisha abasivili. Muri iki gice Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yemeje ku mugaragaro ko ihungishwa ry'abaturage b'abasivili mu mujyi wa Kherson rigomba kuba. BBC ivuga yuko abasirikare ba Ukraine bamaze igihe bakomeza gutera intambwe berekeza muri uyu mujyi w'ingenzi cyane uri ku cyambu. Putin yavuze yuko abangaba baba mu bice biri mu kaga bakwiye kuhava kubera ko abaturage b'abasivili badakwiye kubabara. Abantu barenga 70,000 nibo byamaze gutangazwa yuko bamaze kuvanwa muri Kherson. Uyu mujyi niwo murwa mukuru w'intara ya Kherson yigaruwe n'Uburusiya kuva abasirikare babwo batera Ukraine mu kwezi kwa 2 uyu mwaka. Putin yavuze ko abasivili bari mu byago byo kuraswaho no kugabwaho ibitero bakwiye gukurwaho. Ukraine yigashinja Uburusiya kubahungisha ku ngufu, ibifatwa nk'icyaha cyo mu ntambara
gusa Uburusiya bukabihakana. Ubutumwa bwa Perezida Putin bwakurikiye amakuru yo kuwa kane ko abasirikare b'Uburusiya nabo barimo kuva muri Kherson. Abategetsi ba Ukraine bakomeje kwigengesera cyane, baburira yuko uko kuhava kwatangajwe gushobora kuba ari umutego mutindi ushobora gushibukana abasirikare ba Ukraine ngo birare bajye mu turere duteje akaga. Kherson yafashwe n'Uburusiya nyuma gato yuko buteye umuturanyi wabwo Ukraine ku ya 24 y'ukwezi kwa kabiri 2022. Mu minsi yashize abasirikare ba Ukraine bahatangije ibitero bigari byo kwigaranzura Uburusiya. Abasivili bahungishijwe n'Uburusiya mu rwego rwo kubarinda akaga gakomeye no kugira ngo abasirikare babone imbuga nziza yo kurwaniramo nta nkomyi. Turabashimiye cyane mwese, mugira ibihe byiza kandi tubashimiye ko mukunda gukurikira Gentil Gedeon Official.